Kristo nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa liga kurigiriria amabati yiga ntubwate etime ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebereria kindi gensi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo gucanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri go busongo iyo erange neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi mbona mbota hapa nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Weribya umwanjwa omurigerali litukeliga ali aramisi chitariki 22 mutiyenyene wa gatano umwaka no ibwekiribu 2025 kene kionga chinsa ibere ase enchira yobwikirano nje nigongoro kwa Ronyo Toto Nyangiri udokubwatana na gwanza memenyerio nigo akorokwa Wilson Makoli naya negatiana kwa rigerali sikionga chinsa ibere magoroba yale. Tumekazana na tumepata afueni kidogo, hata kama bado hatujafikisha uchumi mahali tumetaka ufike. Tumefanya hatua, ni kwa sababu Erombe yabarai ba Kenya Kwanza kumbira nchinsa ya mocha South Mugirango county ya Kisigo changira ebyombe ao Gavana tunapenda yeye ni tutu amwakirite chikura tukamubeka gari lakini ese ya ikerere yararakanire ngemerimo ya musinyira
kumurikira eganga y'abasubati korigia ebirogo anene mono birogo byokora county imi ya Rugongo rwa Gusii. Let the concerned committee visit the County Assembly of Nyamira as resolved by the House and not otherwise. Ekamati ya Senate igoro ya mangana ya county gochikwa goikirana ase county ya Nyamira gose ebunge ya Nyamira. Mwancho murigereri lituko lya lero gose kionga lituko lya lero niko togochaka kurwase ebunge ya South Mugrango ensemo yigitago gose yitago ase omoyega omonene nyarako kwariganirwa bugochangira na gusira ebyombe au ime yebunge yo omoyega nyarako kwariganirwa amo no mujumbe webunge yo Mosike Silvanasio Osoro oigo moyego yo niko nyarako gogokiranwa amo no mokonyi bumurai bwenze Mosike Professor Abraham Kithure Kindiki aboigo omokonyi oye obene Faruke Kibete egati yabaraye bande abange hasichingwana ao chanyara kwa chiko bwato kwa anene mono igoro ya siasa chia Kenya igoro ya magendero na boigo igoro yoko gendera gose igoro ya serikali ya Kenya kwanza na ali egendera ta kwa nekalia aba Kenya roboti uru rwaliganwa no mulikito Daniel Ontiri na sensemo yetago imeye bunge ya South Mugirango ase county ya Kisii aseli tukulia lero mukonyi bumurai wense Professor Abraham Kithure Kindiki ara umwega bo changira na gusire bikundi au egati yabo abana boda ebyombe byabangina egati yebinde uyo ariganirwa n'umubunge wense miyo Mosike Silvanasio Osoro egati yabarai aboigo baikirna ngamo na Faruke Kibet kurwa sabisi yomurai wense aboimenrep kurwa Rugongo rwa Gusii Mosike Japheth Mukaya kundi mubunge kurwa Kitutu Chache North Daniel Ogoka Manduku kurwa Nyalibali Masaba Mosike Steve Mugaka kure bunge ya West Mugirango kurwa se county ya Nyamira egati yabarai banda bange ukuwa na chingagecho Kindiki nigakwaniro kugania kugosire bikundi bikebike nabona ye neira yeikiraniwe korengana nechira chinga kibalingi kuri yuburai na hii empowerment program is one of the measures. Ile vikundi iko tasaidika kidogo. Watu wengi wanasema hii pesa ni kidogo, lakini hawajui, hawaelewi, kwa sababu wale wanapiga hii program na kusema pesa ni kidogo ni wale wametosheka na wameshiba. Asense mwende nigawokera oborai wabono kimagendero nabono kurwa baso abisi amange agendere gokoreka amange aoncholeirie boigo nigo bagendrete no mokia kimagendero. Rais Ruto na hii serikali tumekazana na tumepata afueni kidogo, hata kama bado hatujafikisha uchumi mahali tumetaka ufike. Tumefanya hatua, ni kwa sababu ule unga wa ugali ambao ni chakula inakuliwa katika almost kila boma katika taifa la Kenya ilikuwa imepanda bei kwa sababu ya mambo ya corona, mambo ya kiuchumi, ikafika 250 kilo mbili paketi moja 250 shilingi. Rais Ruto ametoa fertilizer ambayo imepunguzwa bei. Faruke Kibet asense moya nigarolekana komo mochio kabero mokonyi bumurai wense Mosike Rigathi Gachagua asichinkwa na cha igoro yechibura buru igoro yobochori bonene nikirenga kya kyogo chakia ekiamekiya aiga Kenya nokugania kubagana ba Kenya engara bateba batachi wanchirna yiboigo yabe kwa chinguru na barai bande na balira gochakogendera kumubwatisia Mosike Ruto. Kuna jamaa moja katika hii taifa hapo na chama inaitwa Divide Community Party. Kuna mwingine inaitwa Problem Leaders Party. Ule mama na uzuri ya hiyo watu wote wamehamia Tanzania. Wametoa bad manners Kenya wamepeleka Tanzania. Nyinyi watu ya South Murago mnaambia namna gani? Kidi ya shua dinki mu chikona na ne dite ye no biko chikona biko ba. Eke mu ato na kiko ara ga njana no wana rasire ngurun kara. Dia mo chana my friend. Tomo ndari jare ko chindage chiboga. Ntika bantu bale batu batistimara. Ntika bantu bale batu chipara. Wana gukura no. Mwana wa jana dengo so ta utachagusi. Kusiere.
Mwasoda huko anaga Mugirango. Mimi nataka kukushukuru kwa sababu ya kukuja hapa South Mugirango. Yule mkabila mwingine tulimuita aje Mugirango, hakukuja. Yule mkabila nilimuita Kitutu cha Chenot, hakukuja. Lakini wewe umeonyesha ishara ya kukuwa mtu wa kuunganisha wa Kenya. Ishara ya kuonyesha kwamba wewe sio mkabila. Wiki 3 zilizopita ulikuwa kwangu Kitutu cha Chenot. Leo uko hapa South Mugirango. Wiki ijayo uko Nyaribari Chache. Hii ni ishara ya kwamba wewe unapenda Wakisii. Omo murundi orenge mokwana inga disembebe sukukwa bantu baito elia kabere oliga atindete enya sora nywete dama etiki akora igonga ete kobete biga bantu bamuntu kera mondo ogotaka kulia serikali onde mwezi iga kulia teraso iroro elinda yore kidiare kulia wano sora mbaye serikali ntenare ngo baka yenyora nikamanya batara ngakitinanya kunyara komenya isiko asema vera taiyenda iriga bantu bane nikajanga choini babo soro wana ngombe inote kurwera babere tinyera bana bane ibonare kubasorera bantu bane korosibindo byabo batigera bantu bane balie. Uchukulie rais wetu ujumbe wetu kuwa Wakenya, Wakisii wa Kenya, tutaendelea kumsupport, tutalipa kodi yetu na uzalendo yetu, na yeye atusaidie kufanya maendeleo hapa Kisii. Asense mwende osoro nigakwanira ukugania kugosire bikundi bikebike kurwase bunge ya South Mugirango nilitukulia lero nigo lyonchulilia amagema yabonchulilia abo tayare konyebe bikirasi bikundi. Yani nje mwake sabu ne boringa nakibona mwana bakore emyake bere nsete nene na ane bona munese yachite kama pichi wiki etisa to tiarete nje na iwete buyake kiagara nje na chite ari ngata yo mugakoringa usibono ngama kyamagana bintu na kibire bintu bya nkone buchiga ndaro siepare ekabekwe kagasitibesa chine ngaka ne abo cha kuyora abande baru urabosena kibaho kura abande budget to chwete chibikibere isato chiategaye bamus ebese ye efinyo ebe kugochaga njentigera ata njentigera akona bantu bane egati yarebo gakwanirwa asomo sangerukano iga ngamo nenjili igoro yugosiria chisegi chigenka nogosarwa ko mwana umwisike ebikole nonye nabo byarolekanire gokea asorogongorwa gusi huku mama wanapigwa. Hapana, mnapigwa na wazee waliwacha ama wanawapiga? Waliacha. Siku hizi mambo ni bula kwa nyumba. Mimi nataka niongee kuhusu mambo ya gender based violence. Mambo ya wanaume kupiga kina mama tulisema tumewacha, si ndio? Kuruba dirigata seni kia gatembe kurega se bunge ya South Mugirango imiye kaunti ya Kisii. Ritere nguru kwa Daniel Buntiri. Na omo seneta bwe kaunti ya Nyamira omo skeri kyo kama mugeni niga ichainire egetamukro una egetamukro seneta nyante kwa gweti kiyaita kuikabono iga engwani tranya kaba gwikiwa wasoro boti urundanya kaba gwikiwa bosio bwe bunge bwe kaunti ya Nyamira nigo aboriri boigo aba seneta banyaka bagutarira kaunti eyo maminja no guchika gwe kamati ya devolution iyo nyante kaba guchika abuna aba seneta banyaka bagwikirana bosio bwe senate watakana no kubori kwae omo seneta kwa mugeni nigo omo speaker bwe senate muske Amason Cheba Kingi anyaka baguchika kamati ya yugwikirana abosio gwikirana ase bunge ya kaunti Nyamira no gutora chingwana amo na ba MCA bonsi eliko nyarakaba bagokora kumusana kwa nyakaba kwanekwa asigeka ime ye bunge ya kaunti ya Nyamira. It is a total it's a total abuse of office or power by this committee, Madam Mr. Speaker, to summon all my 36 MCAs to Nairobi, whereas the resolution of the House was clear that they should visit the county assembly at the county assembly gazetted premises in Nyamira, Mr. Speaker. I want to seek directive, Mr. Speaker, from you to direct two things, Mr. Speaker. One, the resolution that was passed by this House, Mr. Speaker, on the 15th of May should be communicated to the county assembly of Nyamira. Two, the committee should respect
Mr. Speaker, the resolution that was passed by this Honorable House that directed them to visit the MCAs at the County Assembly gazetted premises in Nyamira. Mr. Speaker, we don't have resources to pay per diem to 36 MCAs and their drivers and 3 clerks to come and do a meeting in Nairobi. In fact, I've gone through standing orders, Mr. Speaker. I've not seen any standing order that has given power to any committee of this House to summon an entire county assembly to come to attend a committee meeting in Nairobi, Mr. Speaker. So I seek your direction, Mr. Speaker, that the resolution of this House be respected, and if the committee wants to have any engagement with the County Assembly of Nyamira, the same be done within the resolution that we passed as a House. That meeting be held at the gazetted County Assembly premises in Nyamira, Mr. Speaker. Thank you. The resolutions as passed by this House must be communicated to the County Assembly of Nyamira, and that must be done within the next 3 days. Secondly, pursuant to the resolutions that are passed, the Devolution Committee was supposed to visit Nyamira County Assembly. It did not indicate that Nyamira County Assembly was the one to visit the Senate. And therefore, let the concerned committee visit the County Assembly of Nyamira as resolved by the House and not otherwise. Na umwancho omurigerere chingaki liberalia siasa aliganda kwane kiwachinsamo ao na barai ao kuyaligania igoro yobochori obonne bumwaka bw'ikirwe na 2025 ne bere nigo bono abarai ao baganda kweroberia igoro yebiro bibiri barachi konyara bakaba bakorigia omugumererwe county ya Nyamira omo skecher shabomanyi no yamobo orokiri eganga yo korigia egergo kyobo governor ime county ya Nyamira na kubwatakana amone gatambagrekyo nigo mulikitu Paul Kabokara anyara kaba agakotwara ni robot irwabene sanyara kaba gakorigereria enganeyo onde garengereri kiaya omoskicherusha manyi kugania kubolie kero kibogavana imehe county ya Nyamira asama tukamange kurwasorwa ngorwa gusini go abasubati bagendere koba akuningorwa ngati bakunyara koba bakora kurindika tiba ya Kenya nigo yabegete nsemekero kyo abasubati kurwa sechi county elio banyara koba bakora nabigo kunyara ko baba kuwakilisha abasubati bande ase serikali Mama County twakoira niringambia mona samana ngo akora sekenyoro gito me county ya Nyamira homo subati jerusha mumanyi oyobera sekero kiya kyabo wakilishi baba subati ase chintunda ibere bono igo agendre ko bagakoro kyobole mwa krase akogenda simesangerekana matukabwa ngwiga asabekire kiralo nga bono igo aisanikira munekero gekiga na nigo alineganga yo kubuli kirigo kyobo governor eliatolie county ya Nyamira omugako lyo omo governor tunapenda yeye ni tutu amwakirite chikura tukamubeka gari lakini ese ya ikerere yararakanire ngemerimo ya musinyira anyage kwendera ko musinya bano guchimuina igonko nyoro turasare nene emyake yetigari tebere ne nusu still na asara twarorire kuruma na asara still ntoendera ko asara 2027 ninde tayari gochakaboro kimne meremo yare gokorukuru magega ekiagera sabangina bairwe meremo bakorire meremo buja igo mama county nchecherusha momanye no bogaba nankorigia kulingana monegati abamenya butwakone na barabukuru asinsemo aho imeye county yega ya Nyamira nigo bashyira na gotebanga na maene omusubati jerusha momanye nigakorira mayago cyase county ya Nyamira asikelinga nigagendere ko bagagusira abana kinyaruka abasubati nabo igona bali namaganya bene nga nonya taraikera bonsi omukyo yebo gokolemere mastinsemo nigo egati abamenya bega bagendere ko bakoyotogia omongo no minto cheru sabuna we kiri baba to kumoyo kendara na ntumage gatore magega yawo tore entunto ko bwadis ane ngomanya bantu baminto banyamira moroje binto mongina takoreire si abro ni tobegeta ne chiaya atore tara maburi kuna bangina be chiro atokora magenderero
atoretere chitaya egerna intutwao nibuna chitauni chinde obero okore gasi engia se miaka 10 abwase twarorera magendera abere gakora gisukuru obere gagochaji tangi orekora ebyombe kwa kubeka ebyombamo kubigora chitenti ebirogo nini webe uko abantu babe county ya Nyamirange asense mo ya magendero nona sabana abaiseke gerare ngenga kieria agende kore gasi yobo women lab wabero kwaria nyone bintu biragwa bana abaiseke bagwe tangira bekini banya gusumbwa abayibori banyo achinja chingiya weta gisukuru nikono nyina bo bamochiri oboteneri bwa bagavana babere korwase chintunda chaitire imeye county ya Nyamira asikiria ngati barakora magendero yakorekana mono asibatebringa entundeye nigo musubati aboneta kwegwali bagali abene bunenchire yemo nere yokorokia oburai bwayo buya ochiase e county asako chorbune gabana na kora yara manene mono buna toligereretie ekera na bwate vision ono mongino bwate vision endo mongino maremu amaisari aya na bakunya tokoli kabisa naende buna totetia ko tokoli naende toroje ngana tokole tina ende tokole naende tali muaba asoko boli bintu kerata ketuko boli no ene serikali anauliza tabwati ntami onero mukungu boli nyakia ba totagete esengi tabwati wabonde bwes yerusa na bakunyara yakore bintu akore gocha ntoroje ngana bakunyara gachi gwitira mauna muna tuwa monorire na bengo buna tuwa tagira matiangi aje ko boli obu president sababu na akorete gachi ngiya ngi ntano na yerusa ne sa akorire tuharoringa na bakunyara kero geki bono bonje umaite gwakira ofisi yo mugabana na bataje gucha gwate abaye no musubati so no musati ya okoro akore gazune serikali nigento boigo abantu abanga ubaikirira semisangarekano ya Jerusha kurwasa matukamagega abasaye abasubati kombagaka bagendere ko bakoko bokona gatubabuna umusubati Jerusha mumanyi na bayisaine kurambule county yiga enyamira asogo toema ijwira konye no eno motakuri otari kwenyara nere mete ne boye asengenjo ye the function ende yonse andi na side ya komende agosesenie ayali motwe na sabe moritindira onyore abantu baryanyamo gusiso gaso ebatagete obe gabana otoga kabise ebintu bikwete Nyamira bono libolo linenenjiri atirenga egesaku kyomukusi yanchiranire komo musubatiri bagali abene kunyara ko bagakora na nene oborai bwe county iginko ripoteri getasini kya ubonchete kya Gatembe kurugiga igaime ye county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara na abarandi yakorwa chi county kia wasa sub county Kianda ime ye county ya Kisii inze ya kiombe ya Kisii Pastors and Church Forum nigo bagenda tena taro ya boss chinsemo ase bagenda ko yesabira ense na kabulia abakenya gwanjana na gotwara omorembe muligo dodiponi asanya nigatwara ne robot rwa senjira yabokira kuelekea itibo watu wa church Chingaki libere lya siasa ligendete konekiwa kurwasa abarai aho imeyense ya Kenya abarai bechi kanisa korwa gusi inse ya kiombe ya Kisii Pastors and Clergy Forum nigobono bagenderete gutara sub county chonsi kanda imeye county ya Kisii asokora lyo morembe nabo igokubeka masabo kubuli abantu gutoro kwigwana unabara wa no munyakirogobo Lawrence Omambia amadani pesho Lawrence Omambia wando munyakirogobo Kisii County Pastors and Clergy Forum lero nitukulingejo sana na mano ase Kisii County wala masaba yako enda kile sub county ikirangita kana no sabira familia yetu serikali yetu kanisa abana mababera okoleka nase county ya Kisii wala abantu bakwengenta abantu bagotigana kana yaberembe mune kanisa bikeso kesiko gusabanya saa ndato omorembe Omorobirio oikiranwa na gati abarai kurwasa sekta yoburendi bakorawa nomo ACC Okisii South Madam Winifred Wathome na waigon na bagambi koruchi location chonsi ime yebonge ya Bonchari ngobali ira yogo chikubwaterana bune serikali eliyogo tingyo borendi na bigo kuralia omorembe Wathome. I'm the Assistant County Commissioner Gesonzo Division, lakini nimekuja hapa kwa niaba ya wa Deputy County Commissioner Kisii South. Hii ni siku ambayo huwa imepangwa na makanisa ya Kisii County ambayo huwa ni siku ya kuombea amani
na sisi kama serikali, kwa sababu pia jukumu yetu pia ni kuhakikisha kwamba kuna amani katika maeneo yenye tunafanya kazi. Kwa hivyo tunaungana na kanisa kuombea kaunti yetu ya Kisii, kuombea nchi yetu na kuwarai wananchi kwamba wadumishe amani ili tuweze kuhakikisha maendeleo yanaonekana katika nchi yetu. Uko na sekerekyo buna barande bech kanisa nigo baerera kirenga kya bekenene ekikoro kibairete barabugo chakyo mu rubiro yoiga kanisa na mano korandio mulembe no botwereru no bwanchani na gotiga kobeka mangana arete obwo basa abantu bande na anda sto bene kanisa bene parasa tokosbanga abantu batangasa mulembe na baje kokosana usekora monde sindi ku maintain mulembe itu chinga kiechecho abantu bonse nigo basemiwe gotwaro kwigwana nabo igoko babatwereru anene asogokeya amaberera yogwetana lyokora lyo mulembe nabo igokorokia obwanchani goche saba mwabo Kulipoteri kataseni kia uwanjite kia gatembe kuroiga sebunge ya Bonchari meje county ya Kisii litere na igonkoro kwa Dipon. Mwanchumu ligerali togendrete nigo tokomeje gomuna chingaki ejensemo awa kusensegendrete kuchengira amanganali ya kurugamento LD issues nigo omo gobasiri bwe bopachanome county ya Nyamira na Dr. Donald Moi ayesoke na gokwanira nganeyo munago tumanye mulikito fatikari gisema Uburingoria ubwo bwakorirwe imeye county ya Nyamira amatuko abwangoiga igoro y'umubaro omonene bw'abantu abo bagwetera umucyando bw'itinyana kwebirengeryo byobongo kebochenu nkubwatekana no butumeki bwa Mariogo atancheiri. Kliniki yetu tuko na a big number because the cases have been increasingly, maybe because of the way we are living and the environmental factors including stressors, financial things, and watu ni wengi na depending na vile tumekuwa tukifanya awareness, the number have greatly increased, and among the conditions zenye tumekuwa tukishughulikia ni conditions ambazo zimeletwa na substance use na wana maru sigara nyasole kupeli ya changira nini asa abantu kuroro urwo birengerere na ekera muntu atumikire bintu ebi tari kunyara kona TV na borunge antari kunyara kolengerere borunge Oboroire oboiga nabo bogosoa asumubere bwo muntu kubwatikana nurureria naigo nabo bokomonyora muntu ndebwensi natari borogi buna abange bagukagira utapitie ekorokia egotena asumuntu kera kwigura kera ukina bakagote nabo konyora otwarire mutijani birengererio na asa abantu bale paniga bakonyora umuntu oyo mona gwatu muchana bwo bwo birengererio gonto wesiko basikera na abana to basikera chinyumba na bataba nene to wesiko tera na abana abarongire no usaba kingire ya badete naba igo isa webirengererio ebinke ebochenu no gotwara chinga kicho gotumuka na wana gotukono takirorare chinsa chetane tisano ne muga kaisa ni satu ukorara lakini mugaso kwa kolegas ose chinsa nayo gusanga amona bamini anya ko rumuntu wate family wato mongino so mugaka wate chinga ki wanta kwana no mongino no mugaka go na abana baino amona abamate na abayiri na basani ragera kosa wate chisemo sato iyo kwagacho mubere iyo koreta chinkuru iyo gutanga mabiri na ndeto beto kuragera asiri tuko mara gatatu Korase serikali ye county ya Nyamira bakubwatirana no muwaziri w'obochenu Dr. Donald Mogoi nigo atebire tayare county ya Nyamira nigo ebegetumukia asokoroisia enyagitari enene aria magwagwa eyo ekurigereria omuchando bwebirengererio byobongo kebochenu bange bamanyitenga county yetu ya Nyamira kwa tatori nyagitari ya magwagwa psychiatric hospital. Digitali ga gite kirebe
referral center yo ku Buenia walipata mangana yomo na walipata mangana rehabilitation once to bayro Umuwasiri oyoiga omentire na goteba ni gokira enyagitari ye sub county ebwate e clinic na boigo amariogo yokorwaria oburwaire oboiga boli permanent boli boli ekero wokoimoka aye kwa marioga umuntu ina wakuirana obwena kwanza okoliga sia ebi kera iwo marioga ngitari chitu ndiwata marioga iwo na kudina mental issues kuganire family everywhere na nebange nabatawe iba understand manyimu muntu iwe kabwate nabwata mental issue marioga ina roro bituko develop damage yo ababo biye interende buranya Hinko reporter Gatembe kurwasi nyagitari enene ya Nyamira eje gutuka imiye bunge ya West Mugirango Jeffat Gad Hisemba Mwanjo muligere gwikira na togwikira exame yiga ya kionga chinsa ibere kolende tokwenda hostokwenda kuru mutimoko nigo tukonyara kwa tukwana masemo na Dr. Kena Mosonsarigo kurwase enyagita wa Defeat Health Center na topokwa tokuligeria ase osamangana igoro yokomenya okuya kebo chen kolende nigo gotiga sinzebeli ya kabere nyaro basembe wagatambe kurwasa mugaka ochoi inyambasura tumakora toganda nchini ngoro kwa runyo toto nyangiri kwisin makolnere otokonya ase Semeli yemanyiriye nabo igo Kevin Ongeri na role nsema ya transmission gose DJ Artsan Bagaka ninjo ninjo getembe ninjo dorome mangana mazu bagina ninjo ne tatonda nayo mumurori aya no mukungu ori ayo mungino rio ndigerete no mugakori na inwa inu na mundigerete yabuyo ne no mateka muirana matongo makuru kegocha tente taruma na ataje tairana muirana matongo makuru kegocha tente taruma na ataje tairana ngene ngora abakiuzingi alko ina ngora igo muirana matongo makuru kegocha tente taruma na ataje tairana egende yono okani gotambe tiga okorega mumura tiga wichi abwira butali ayo mwakori umuntu aye muri miyori ayo ndigereti no no mwengori ori ayo mukona kwero abagendi ayi no mwengori kona ko nchigari wakani gosoma mwengori ori bepikipiki wakani gotambe gatali boigo muirana matongo makuru kegocha tente taruma na tajetairana engane yugo no ukani ndi kwairano wakani ndi kwairano no tajetuiba muirana matongo makuru kegocha tente taruma Bagaka ninjo getembe ninjo dorome mangana mazu bagina ninjo Duka ya Womo ya Uhuru Superstores Limited